Kikubor kibabnia. Uba George B. Lyngdoh ulasya penbena kum Kyrtong jangka Seng Umroi United Front UDF na kabenta ke election MDC ke Bansa Longshen na Umroi constituency. Kani karai kalami hadian kacing kentai jong uba MDCM banyakon na Umroi constituency progressive forum bat hadian pat bandai jesno no bat keseng kongres. Kani kajing penbena kalami ha kajing alang kapalalong menta kesngi ha Umroi umdo berti. Kani kajing alang kalalumlang yakin nongkersan jong uba George B. Lyngdoh uba DU MLA barim ke Umroi bat uba Arbinus Lyngdoh uba DU MDC barim jong ke Umroi. Ki nong yalam kila penpau i kajing syania scam ha karai jong ki bat kila smairu ban ya trailang ban pentikna ya kajing job jong uba George B. Lyngdoh ha kani ke election. Te ibu ya kajing tempat pon ya baru perlok biji persian ya hagi sam ke beldep bat biji persian du imane Albinus agin suma ban island ketika dia ketika mon jongki na kabentai jonga ban kabentai imane Albinus ha ni election ko mata ha mengila mon rakyat tong jaga jingjo.